Look, but he gon' get that, send shots, make him get back. All that chit chat, riff rap, my niggas ain't into that. Make me talking. Ukomoka mu kihe gihugu? Ibihugu byinshi narabigenje. Ndakubaza aho wavukiye. Navukiye mama ari mu rugendo. Uri muzima cyangwa wasaze? Ntacyo ndwaye. Mbwira ubwene gihugu bwawe. Nduye yishe, kuvuka ibihugu byose. Bite muko? Ni meza. Gara ufite imyaka ingahe? 15. Ngufite ingahe? 15. 10? 14. 10 ningahe? 13. None se papa ariko yatubwiye ko ufite 20. Niyo mfite. Ndaguteye. Nawe nzi bavuga ngo ni kazungu niko nzi gusa. Wumva bavuga ko ari kazungu yaguteye? Nuko numva bavuga ngo ni kazungu. Ariko ubundi kazungu yagushukishije iki? Je. Man! Yes! I happened to meet a very beautiful lady. And what happened? I asked her, what did you study? She told me that she did a dip. What is a dip? A diploma. She also asked me, what did you study? What did you say? I told her I did a dig. What is a dig? A degree. So I started seducing her. I told her I want her to be part of me. Then what happened? She rejected. She said that we don't suit each other. Since she did a dip and I did a dig, we are not at the same level. Then I told her, relax. We are now a perfect match. Since you did a dip and I did a dig, if you give me that chance, I assure you that I will dig deep. Jesus is Lord. Bivuze neza. Bivuge wowe nyirabyo. Ariko n'ubundi nseka nk'agapyisi. Hari umuntu afite ikibyimba kimeneke. Umuntu wumva naramusize hanze andege bazankatira imyaka bashaka bafunge. Niko bimeze. Mama zanjye muri. Niko waririmbye ngo dore imbogo. None ndavuga iki kintu cyarimbye dore imbogo ni ikintu ki. Narizi ko ari umukobwa mubi naho ni keza shenge we. Dore amatama ndakazoroga. Unanje jazera nawe. Dore amatama, dore baba, dore imbogo. Ye mama. Ariko ufite umugabo. Umura ndamukubera none. Ndamukubera none. Ntawo wigeze. Uri sugi. Oya. Ntabwo uri sugi. Warabigerageje. Dore imbogo. Reka ngo amakuru yamaze icyo ushaka. Nshuti yanjye, niba uzi ko hari urugingo rw'umubiri rukurengera. Ukabuseka neza. Juseka wifotoze. Ukaba ufite mu nda hato. Byugira gutya, ufata ifoto. Niba ufite amatayi, kora ngo. Niba ufite ikibuno gira gutya. Hari umunsi uzaba wumva wabirambiwe. Kandi ibyo bintu iminsi yawe bizaba byarakunejeje. Injinyori rero itwice tumere gutya nta kibazo kuko nubundi abakubabaza aba ntibabura ariko kunezerwa niwe ubyiha. Sawa, mutazangwaho. Yego ndashaka indezi. Urashaka indezi wajya nayo guteye ureba he? Nese ko nari ndasi ndi hejuru. Sawa noneho nakumvisha ubwo urashaka kwihorera ubwo ubutaha uzanyibutse nanjye nge hasi unge hejuru nuko unyishure.